Hai semua. Ni hao. Sawadee. Kamusta? Nama saya Ika dari Kunkuan Malaysia. Dan saya Sylvia dari Kunkuan Indonesia. Welcome everyone to the Suara Semua Carnival 2025. This is the one and only exclusive episode of Suara Semua Carnival. Satu acara yang penuh dengan warna, budaya, dan suara hebat dari seluruh ASEAN. Sekarang kita akan saksikan top 11 finalis dan artis yang bakal memukau dengan persembahan luar biasa mereka. Suara Semua Carnival bukan sekadar pertandingan, malah ia merupakan pertandingan ataupun perayaan bakat, persahabatan dan perpaduan melalui muzik. Tapi tahun ini tema kita agak berbeda sedikit dari tahun lalu, di mana tahun ini kita mempunyai kontestan dari negara-negara ASEAN dan bukan hanya dari China. So guys, duduk selesa, enjoy the vibe and feel of Suara Semua Carnival. Let's celebrate the true voice of Asia. For the first time, we welcome 11 finalists from ASEAN's all around the countries, each singing in a language is not their own language. This is a strong message of unity. And I strongly believe ASEAN is the rising global trend because we are youthful, we are energetic, and we are peaceful. So I believe we as ASEAN are the future. Your voices carry a message that the world needs today. A message of hope, unity, and friendship. Ladies and gentlemen, before I conclude, I was a bit amazed when Ken just published a book called Tak Kenal Maka Tak Cinta. But in order to complete this proverb, it should be second part, third part, and the fourth books. Tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, bermulalah cinta pandang pertama. Tak dengar, tak tahu cerita. Datang Suara Semua Carnival, macam-macam cerita. Tahniah, syabas, congratulations, Sesi Rumenadri, thank you. If you're ready, at a count, 3, 2, 1, Suara Semua Carnival 2025. So sekarang bersama dengan Ika Laushir dengan kita punya Bella Astila, which is our artist singer. Of course, I'm very happy. So, Bella rasa Suara Semua Carnival ni, dia melibatkan daripada semua negara-negara Asia yang dapat beri kita good impact untuk Malaysia. I think is a good program, is a good event. Jadi orang nampak kita punya kebudayaan macam mana, bahasa kita macam mana. So it's a good thing. Amazing. Suara Semua Carnival dapat menyatukan, dapat mengumpul bakat-bakat yang daripada negara lain, and then boleh nampak kita punya budaya Malaysia. Jadi sebab dekat Malaysia ni ada banyak suku kaum. Jadi bila buat event yang macam ni, at least orang nampak Malaysia ni sebenarnya banyak sangat benda-benda yang menarik. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh kalau rendah masih jadi bintang. But now, welcome to our Suara Semua Carnival event. What I feel about this carnival, I absolutely love it. Lizzie suka sangat sebab I suka konsep that penyanyi-penyanyi hari ni kena nyanyi lagu yang bukan dalam language yang diorang tahu, bukan dalam mother tongue diorang. I rasa macam itu satu konsep yang sangat unik dan interesting, and it's bagus lah untuk unify, you know, the ASEAN countries. Yeah, I feel so proud. I feel proud that Kunkuan is the one hosting this and we're doing this in Malaysia. And I rasa macam setiap tahun kot kita patut buat macam ni. Bukan when we only have, you know, ASEAN meetings here, tapi you know, why not make it like a yearly thing? Yeah, we should have more unity in ASEAN countries. Right. Macam I ke? Macam Okay, good. Alright, so thank you and see you Elzibeta. Kung alam mo lang na mahal kita. Hi, Noe. Wow, Noe, your performance is very good lah. Thank you so much. Perasaan saya rasa puas, tapi saya rasa saya boleh buat lagi baik. Tapi saya happy sangat sebab Mak Adam suka. Mak Adam. Dia kata sebutan betul
perangai filem pun ada. Itu pun saya tak sangka. Ni rasa macam selesa atas petas kan. Okay. Benda ni sebenarnya arrangement yang saya nyanyi tadi tu last minute. Saya on the way ke sini, saya practice balik. Saya nak bagi dia ada beza tau. So yang saya nyanyi tadi ni adalah hasil on the way tadi. So thank you Naim and congrats dah habis dah. Lagunya bagus banget. Soalnya dari awal langsungnya kasih tahu terus jaga kontrol emosinya gitu kan. Terus aku udah kontrol emosi, tiba-tiba di ending lepasan. Jadi kayak banyak pitching gitu. Aduh. Tapi gak apa-apa, tadi udah bagus banget kok. Nah, mungkin next time lebih ditekankan lagi ya. Oke, thank you Feli waktunya. Can I have your time? Yes. Start interview. It's the interlude actually. Interlude. Yeah, because the original song doesn't have an interlude that long, but mine is very challenging because since we want it different from the originality. So yeah, we twisted up a little bit and it took me time to master it. So but I did reach the notes correct. So that's why maybe because I'm too excited. Earlier. You did so well. So are you satisfied? Yes, I think I'm satisfied. Okay, Despite the that's judges' comment earlier. Okay, good. Pada penghormatan, kami mengumumkan Kun Kuan telah mencapai Most Non-Chinese Adult and Online Mandarin Classes since year 2014. 442,652 pelajar. Pencapaian ini kini direkodkan secara rasmi dalam Asia Records dan menjadi inspirasi kepada seluruh rantau tanian. Dato' Hazri. Wow, tadi persembahan yang sangat menarik. Tadi Ikan Masyarakat Sosial, tersentuhnya. Yelah, tipulah kan kalau buat parents ni tak tersentuh kan. First thing sebab nak kena reveal dekat mak yang saya akan buat video tu. Which is saya baru prepare dia semalam. And kata mak standby lah. Ada video sikit. So yeah. Aku pula nak nangis. Macam mana ni? Stop jap. Sabar tu aku tak boleh. Sangat menghayat hati ya, betul. Sangat touching, okay. But it's okay Dr. Hazri. It's really orang kata amazing performance lah actually. And Dr. pun dah did well juga atas persembahan. So terima kasih Dr. Hazri and congrats to complete your stage for today. Terima kasih. Thank you.